Kasor Jowai kelas sedang bankup dekadur kadar Bhabriew lengba kajing tray minot ki ofisar berkinong tray ki babat ya kabor sensar ki baken top ya ka office jangka JHADC Deputy Commissioner Jowai Municipal Board ki tenar tray kam jaga sor karjela bar ki bor sensar shnong ban penlong ya kani kasor he jaga district ka bakhoit basuba Uwailat Miki Shilla MLA ura play haka khatsan tray unai wing hakmar ka jingdon lang ki bor sensar district ba BS Solia ISTC Dr. Sanki Shangpung, Chairman JHADC, Bat Lasuki Lakyang, Chairman Jowai Municipal Board, Bat Kong Bibla, CEO Jowai Municipal Board, Bat Gipat Ba Babun Lang, Yaka Jaka Set Kali, Jaka Bu Eki Kor Kibor, Ban Pen Kuit Yaka Sor Jowai. Kasorkar India Kala Bay Pisa, Haka Jinglut Kabakot Shaka Iway Pan Khatlai Klur Tengka, Ban Pen Bhabriew Yaka Sor Jowai. Kikti Kamon Kiti Kadiang Ban Penlong Yaka Jowai Kasor Kabakuit Basuba, Kilong, Kasenjuk ki Wahesh Nong, ki Bharat Scouts and Guides, Society for Urban and Rural Empowerment, Young Minds Collective, but kan nyaw tali ki school. Chipti kamu chairman yang Jowai Municipal Board. Dang Phuh MLA awa ki kam ki untuk kurek sir di benta ni kam yang Jowai Municipal Board. Dia ni chong ngau ke CEO. Ia perkat ikaman wan penwandor. Ia kini ke Sor Jowai Gyongi. Kamu chairman udang teme cema jaga jinggit klik kamon open wandor. Adu sedem ar jar ar pau. Wana pergi yang ke COVID. Hadu sedem ar po ar certainly keri teme di open boy apa ke Jowai Municipal Board. Ki keri gurem buat mem di ki mi di kulai. Nebha datrot ibor kapor kaya kila man ko dekot ta engo I yau MLA yang I wadi yu I yegani wa open kan boy pi wa hadir chimti ka chairman yang Jowai Municipal Board khat khandis pak khande pausan yegani ke Jowai Municipal Board da wan ra ika khat khandis pak khande paunru khande paunyau and kata anti municipal movement Khat kendis pak kendi pau pra hadin wan de gawid wan gijing senchar ya ka Jowai Municipal Board I ka kamtu ar hajar pra hadin yang wan gawid gijing senchar recha I bai ar pau sedem gedi ka board mem yi la go pai wasali ka kaman usem dam chem tiga andre hakti ge yong ma wai la oman local MLA yong I Haus nem arajar kat pra, kat kendi arpau, pau COVID, mi keting yang ke landfill, ni di daw, cimpa kam gubi naka isu ko hakmat do. But ni ski yo pi kamaman go ke Jowai Municipal Board, im go, kamu ang CEO kita ni ski mura sedang di im, ni daw ila, wala kakti yang ke sarkar ko ya I wo goman view pun kereka. Ngayu lutia. Wow ebi kiti timon kiti tiang yang pi. Haku wakaman wo wanra yang I ya ke Jowai ko khoi ke Jowai ko man ko Yusuf haku wa kiti timon kiti tiang ki partners yang I ki NGO ko jo ikra wi ki senjuk ko hatchno. Kerpat pi wos nya ba kiti timon kiti tiang. Haku ikra lang ceruk I kami ikra begini benai kuda dah. Haku I wan ra ika ke Jowai ko khoi. But the jing ikra yang pi ko wa ceruk wo MLA yang I ko wa unity wo hosnem arajar ar paule wo yo I ya kelan fil ko teme.